अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी नागासिंगी अरोइबा वारोइसिन पुरकपा खौरांग नंगाइरी हाइना ऑल नागा स्टूडेंट्स यूनियन अनसमना फोंदोक्रे दिल्ली दा मणिपुरी मचा नि थांगना थिलंबगी थौदोक्ता चेनबा मियोय अहुम पुलिसना फारे अमदी अगस्त की टांग अहुमगी नुमिजुंगबा अहिंग नोंगयाइदगी अगस्त की टांग मंगा अहिंग नोंगयाइ फावबा जनरल स्ट्राइक लौटोकचगिबा अदु यैथोकले हाइना जेसी ना थमलकले पाव मचा खाइना पिजरी नागासिंगी अरोइबा वारोइसिन पुरकपा खौरांग नंगाइरी हाइना ऑल नागा स्टूडेंट्स यूनियन अनसमना फोंदोरकले लोब असिना थादोरकपा चेरोल अमना हाइखिबदा कुमजा लिसिंग निगसुमना तरा मंगागी अगस्त अहुमदा इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग एनएशियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ममांगदा खुदियक पिनाखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदु तरामना ओई एग्रीमेंट अदुना मरम ओइरगा नागासिंगी अरोइबा वारोइसिन पुरकपा ngamlagani हाइदुना थाजनखि अदुबु नाकल अनिना मतम सांगना वारी सानदुना लाक्लबसु वारोइसिन पुरकपदि ngamdri amadi इंडिया गवर्नमेंट की लुचिंगबा सिंग पुकजेल सेंगदबा मानबा अमना मरम ओइरगा हौजिक फावबा वारोइसिन पुरकपा ngamdabani अतुबा मतमदा नाकल अनिमकना वारी सानदुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मखादा अरोइबा वारोइसिन अमा पुरकनबा होनफम थोई नागागी तोंगानबा फिराल कॉन्स्टिट्यूशन अमदी नागासिंग अमत ओइना पुनसिनबा हाइबा वाफम असि नाथैबा यारोइदबनी हाइबा वाफमसु चिरोल असिना पलकले दिल्ली दा मणिपुरी मचानी थांगना थिलंबगी थौदोक्ता चेनबा मियोय अहुम फारे हारी थौदो असि हौखिबा जुलाई की तांग 38 की नोंगालमदाई पुंग मरी ताबदा दिल्ली की विजयनगर एरिया दा थोखिबनी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की मतुंग इन्ना नुमित अदुदा जेरी अमदी सेफर्ट कौबा दिल्ली दा लारिक तमदुना लेबा मणिपुरी मचानी अदुना दुकानदगी इसिंग लैनबा होनरिङैदा बाइक थौदुना लाकपा मियोय मरीगा करिगुम्बा हिरम अमदगे निंगाई संगदानरखे बाइक थौदुना लाकपा मियोय अदुगी मनुंगदगी मियोय अमना थांग सतोकलगा जेरी की मथबाक्ता सेफर्ट किना मनंगलदा थांगना थिलखिबनी खुदक्ता सोगलबानिमक ममानबा अमना मनाक नकपा लायेंसंग अमदा पुखलक्तुना लाइकटनखे थौदो असिगी मतंगदा पुलिसना केस अमा रजिस्टर तौखिबगा लोइनना इन्वेस्टिगेशन चथदुना चेनरिबा खुदिमक फानबा होनरी हाइना पुलिस की रिपोर्ट अमना फोंदोकले पुलिसना सीसीटीवी कैमरा फुटेज येंगलबा मतुंग चिंगनानिंगाई ओइबा मफम अमदा थीबा हुंबगी थबक चथबदा मियोय अनि फाबा ngamle अमदी थौदो असिदा चेनबा चही नौरिबा अंगांग अमगसु फागतपा ngamkhre हाइडी फारबा मियोयसिंग अदु वाहंग पाहंग चथबदा मसाना मरयालसु याजरे हाइकी अमदी थौदोतुदा चेनरिबा मियोय अमगसु फानबा कन्न होनरी हाइना फोंदोरकले हौकिबा जुलाई की तांग 9 लिसिंग अनिगा सुमना कुनमंगा दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइबक थीबा थौदोक अमदा लेखिद्रबी माइबम ओंबी समिता देवी मिसीगा मरी लेनना सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट द किलिंग ऑफ माइबम ओंबी खांगिबम निंगोल समिता देवी तेक्चम थौबालना हौकिबा तारीख अगस्त तांग अनीदा कौकिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा लाउथोकचगिबा अगस्त की तांग अहुम की नुमिजुंगबा हिंग नोंगयाइदगी अगस्त की तांग मंगा अहिंग नोंगयाइ फावबा जनरल स्ट्राइक लाउथोकचगिबा अदु येथोकचरे जनरल स्ट्राइक असि येथोकचबगी मरमदी मणिपुर इंटीग्रिटी यूनिटी डे हाइबा लेबाकी ओइबा थौरम असि लेबना मरम ओइरगा जेएसी अमदी लेकाइगी क्लब मैरापाइबी सिंगा अमत ओइना यानारबा मतुंगदा बन असि येथोकपदा वारे नखरे मणिपुर गवर्नमेंटना पोस्टमार्टम अमदी इंक्वायरी रिपोर्ट वीक अमा थाखिबा मतम अदुदगी चपचाबा वायल अमा पीदबा तारगदे जेएसी न लेबाक मियाम अमदी CSO सिंगा खुचमनदुना अकनबा खोंजंग मैहौ लांगपोका लोइनना चंगसिनगनी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की पुकनिंग चिंगसिनखे मणिपुरदा लैरिबा क्लब मैरापाइबी अमदी CSO सिंगना मिसी एसीगी JC ना मखा ताना लौखलकपा थबक थौरम कयादा मतेंग पांगबियु हाइना थमलकले अमदी JC ना थमखिबा अचुंबा वायल फंगद्रि फावबा असिबा हकचांग लौरोय हाइबा फिरेप अदु होंबा लैति हाइना जेरोल असिना फोंदोकलकली खाबै सोइदा लेबा बबिना हॉस्पिटल की चही अमा फारकपगी अहानबा फाउंडेशन डे की थौरम ngasi नॉर्थ AOC दा लेबा होटल इम्फाल की संगाई हॉल दा पांगथोकरे हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर चंबो गोनमई बबिना ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर थांगजम दबले अमदी बबिना हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्याम कुमार लाइश्रमना अथोइबा मिथुंगलेन थौरम मपु अमदी अखनबा मिथुंगलेन सिंग ओइना सरुक यादुना थौरम अदुदा डॉक्टर चंबो गोनमईना हाइखिबदा करिगुम्बा अचीवमेंट अमा फंगे हाइरबदी पांदम अमगा लोइनना अखांग कनबा अमगा लोइनना थबक तौबा चंगी स्टेट असिना मालेमगी थाकता हॉस्पिटल कया लेरकपा अमदी अना लायेंगी लमदा अचीवमेंट कया फंगलकपा सिना स्टेट असि लैबाक असिगी लैरिबा स्टेट सिंगदगी मांगजिल थारी ताकपनी
Masida natana lamdam asida lairiba ana layingsang singna anabasingda nungsiba amaga loinana afaba makhalgi service pinaba appeal tawkhibaga loinana ana layingi lamda hena manglomda changsinnaba miyam punna honaminasi haiba wafam singsu fongdokhi. You give your best service and then bear the hardship whichever way you face in the hospital, outside the hospitals. Of course, many things are happening and then so many other hospitals are also advancing. Amadi Thauromaduga Mari Lainana Babina Group of Companies ki Chairman and Managing Director Dr. Thangjam Dabalina Fongdokibada Hospital asi asoi angam yaudana chahi ama miyamgi seba tawrakliba asi Hospital asida lairiba Medical Superintendent yauna tungan ba hospital staff singi chawraba thaudang kaya adunani haike mana makha taraduna Babina Group of Companies asina Diagnostic Center oina hanglambadagi lamdam asida cancer laina asina piriba chaitheng amadi masibu mayok naba hotnabada thengnariba awaba kaya asi khanduna hospital asi hanglakibani amadi hospital asina tenlaba matam asida awaba kaya thengnarabasu singthaningai oiba khongthang kaya paikhatkre matung tarakpa matam singdasu ahenba facilities kaya ga loinana hena pakthok chawthokpa hospital ama oinaba amadi miyamgi seba hena tawba ngamnaba honaminasi haiba wafam singsu fongdokhe. Ayonda cancer patients is treatment gi makanda some problem le akoi da investigation to lakpa gi to ko ni wali star dagi cancer patients is manipur the facilities present like rai gi ya mo panjun chali they cancer have anars di amuk treatment to go sure am sang continuity and to aduna na apno makki thengai ro dongcha da se pe na cancer hospital mein phada orgadi kharadi ko hun mai aga ra na mai phada ra pe the hospital see however see my case is in the American Oncology Institute. Manas Mazumdar is here. He is the facility director. High organizations in our partnership with joint venture with being part of Mohila investment and when power generator for promoting and Pandirga when a city hospitals in part of the facilities are available later aside with video all discipline cancer line medical oncology, surgical oncology, radiation oncology, nuclear medicine. High money see manpower and so equipment all facilities ready. Adu hospital chalaya matlab khara kudong chara khara cancer specialist le adu cancer patients jo cancer na bsna tab to pana hamisu le jawi. Agriculture Department ki makhada sajilamba Mayang Imphal Agro Market Complex ki nongpok thangbada dukan taruk amadi nongjob thangbada dukan mapan punna dukan singa sibu lokthokpiu haina the Mayang Imphal Bazaar Women's Vendor Welfare Association ki Secretary Thongnaujam Usarani na phongdokre wafama singa si Mayang Imphal Ima Kaithel da potfam phambi Imaibel Singh yauna phamkiba apunba mifam aduga mari lainana phongdokkibani. The Mayang Imphal Vendor Welfare Association ki Secretary Thongnaujam Usarani na makha taraduna haikibada Mayang Imphal gi Kaithel asigi akoibada Agriculture Department gi makhada saramba dukan singa sina maram oiraga nongmagi changdraba yadraba polam sing leiba lakpa miyoi singna awaba oirakpada natna miyam chathok chasin gi lambi natai chadaba amasu ohelle Hariba Kaithel famlibi Imaibel Singbusu chauna khudongchadaba kaya mayoknare maramaduna mari lainaba loisang singi maikaida athuba matamda dukan singa sibu lokthokpinaba amadi Mayang Imphal Bazaar lambi gi nakanda famliba nga yonbi singbu Agro Market Complex manungda pusinbinaba hainasu appeal tawkhe loinana ngasigi Mayang Imphal Kaithel da potfam phambi Imaibel kaya yauna KUCMA gi maru oiba sing amadi the Mayang Imphal Vendor Welfare Association gi miyoi kayaga punduna phamkiba mifam maduda Mayang Imphal Agro Complex ki nongpok amadi nokchup thangba sarukta leiriba punna dukan tara manga asi athuba mathamda lokthokpiyo Mayang Imphal Bazaar lambi gi nakanda famliba nga yonbi singbu Agro Market Complex ta pusinbiba amadi Bazaar asigi manungda maihau langpok tholakpa matamda lambi ningthina leitabana maram oiraga matik chaba lambi amasu sembiba haiba wafamsing amata oina warepnakhe Khen manungi akoi bada leiriba dukan jingje mari leinaba authority dingja akoina haijastraga si lokthokpinaba haina akoina sinjaba meeting ni si lokthokpada pamjariba se ataigi nati Kaithel manung sidai da phamjariba mayam basisu amambagi phibam leire mina dagi amaromda mo sorok tagi changa akanda Kaithel si karai da leige habase phamiba leiriba dukan jinjena loi khanjalaga amata udrabanina arakpa mina nogi ngayomom karai lei borayomom karai lei piwomom karai lei injangomom karai lei habase barabar adum hange masigi
Sigi laiba pibam je akogi mayam phanda lai simaina atopa mafam jaga amda tukana kochalaga laiba kaithen ji ujade ba aduiduna akoina masi lokthokbu yaragadi mari lainaba singda haijaraga lokthokbiyo akogi counselor kanu ama lai office ama lai banina akoi counselor singda che pisan jare ko adagi akogi honorable MLA ama lai banina honorable MLA da su pisan jai adaida makoina thajaba pibirei tha ahum bokti matam ngai biu aduga tanaminasi haidana adaida akoisu ngairagadi leijabane ba tha ahumse ada sahi phara bas daida karigumba reply amta sum phangakta duda akoi nuaijadana karamba mafamda karmain toraga tana jaraga sillaga akoi meeting ji tausi na sinjabana kanjai aduga na makoina meeting asi pangthokpada mogi pakum karino akoi tajara kanda sigi je saba horkoda akoi sagano na sabigano na thingjayeba adubu MLA honorable MLA masana akoi gi saba je sajagi ge adukanda sangaba loraga lokthok jage haina tapirami akoi ju aduda thajaba laidana ngasi bau laijarakpani adu ngasi bau thabak to onthokirakteba adudaida akoina penjadadana meeting ase sinjarakpani Manipur Pradesh Congress Committee MPCC की legal team ना All India Congress Committee ICC Manipur की in-charge का उनखरे हौजे दिल्ली दा लेरिबा MPCC की president ओइना थौपुरिबा honorable MLA श्री कैशाम मेघचंद्रन लुचिंगबा legal team मदुना दिल्ली की अकबर रोड लेबा AICC की ऑफिस ता मणिपुर की in-charge ओइबा honorable MP श्री सप्तागिरी शंकर उलाका का उनदुना वारिसानखे interaction program मदुदा ngarang दिल्ली की विज्ञान भवन दा Department of Legal Human Rights and RTI AICC na sinduna pangtokhiba National Legal Conclave adugi matangda kupna khanaki makhatana Manipur Pradesh Congress Committee ki party organization amadi tongan ba department amadi cell singbu mapangal kankhat hannabagi damak session aduda nainakhe aroibada maroiba pau pizari Naga Singh aroiba waroshin purakpa khorang nangairi haina All Naga Students Union ansamna fongdokre Delhi da Manipuri macha ni thang na thilambagi thodok ta chenaba miyoi hum police na fare amadi August ki tang ahum gi numit yung ba hing nongyai dagi August ki tang manga hing nongyai fawba general strike loktok chagi ba du yaithok le haina JC na thamlakle